Poštovani predsjedniče Siniša Hajdaš-Dončić, poštovani članovi radnog predsjedništva, članovi rukovodstva partije, delegatkinje, delegati, dragi prijatelji, velika mi je čast i zadovoljstvo u ime Socijaldemokratskog saveza Makedonije i u svoje ime da vas pozdravim i da se obratim na ovoj tematskoj konferenciji. Socijaldemokratska partija Hrvatske pripremi i za ovaj pripremni kongres za novi stranački program, kako i strategiju u iščekivanju sljedećih parlamentarnih izbora, u ovoj prilici poželjem uspjeh. Današnja tematska konferencija jasan je pokazatelj odgovornog pristupa oblikovanju javnih politika kojima SDP pokazuje punu spremnost za upravljanje zemljom nakon sve izvesnog pobjede na sljedećim parlamentarnim izborima. SDP je jedina kredibilna lijeva stranka u Hrvatskoj koja ima politike za sve segmente važne za funkcionisanje i razvoj hrvatskog društva. Te politike imaju jasnu vrijednosnu osnovu, a njihov je cilj društveni i gospodarski razvoj za sve građane, a ne samo za ekonomsku, financijsku i političku oligarhiju. Posebno impresionira hrabar pristup u razvoju nove nacionalne gospodarske politike sa naglaskom na novu industrijsku politiku, a propraćenom značajnim promjenama u poreznoj politici. Takav pristup je naš socijaldemokratski odgovor za održivi i pravedni socioekonomski razvoj protiv politike nekontroliranog zaduživanja radi održavanja privrednog socijalnog mira i održavanja klijentelističkih mreža. Takve politike, propraćene nacionalističkim ispadima i željom za potpunom kontrolom političkog sustava koji stvara samo privid demokracije, karakteristični su za naše desničarske i populističke protivnike, ne samo u regiji, već svugdje u Europi. U tom smislu, SDP razvija originalnu socijaldemokratsku alternativu za koju sam siguran da će je prepoznati i podržati svi hrvatski građani. Za nas u SDSM-u pobjeda SDP-a na sljedećim izborima bit će ne samo poticaj, već i primjer koji ćemo slijediti u našoj političkoj borbi za povratak Sjeverne Makedonije na putu demokracije, socijalne pravde i održivog društvenog i ekonomskog razvoja. Dragi prijatelji, živimo u vremenu velikih geopolitičkih previranja i eksploatacije radikalne desnice i neofašizma. Liberalni konsenzus koji je bio dominantan u proteklih više od 3 desetljeća povukao se pred agresivnom politikom populističke desnice, pohlepom ekonomske i financijske oligarhije, mržnjom prema esencijalnoj demokraciji i napadom na ljudska prava i slobode. Nećemo pretjerati ako utvrdimo da živimo u vremenu povampirenog neofašizma. Ovo je vrijeme kada padaju maske iza kojih se godinama skrivaju neke od desničarskih političkih struktura. Opsjednutost navodnom borbom protiv ljevice zapravo je napad na demokraciju, na humanizam i solidarnost, te na ekonomsku i socijalnu pravdu. Danas kao i u prošlosti, njihov glavni neprijatelj su socijaldemokratske i progresivne političke snage, a to potvrđuje da samo socijaldemokracija je bila i bit će prava alternativa radikalnoj desnici. Antifašizam je naš temelj i uvek, a posebno u ovakvim kriznim vremenima, moramo biti bedem slobode. I u mojoj zemlji suočavamo se sa sve intenzivnijim autoritarnim tendencijama, rastućim utjecajem ekonomske i financijske oligarhije, ekonomskim politikama koji izravno šteta radnicima, pritiskom na sindikate, diskreditiranjem organizacija civilnog društva i kritičkih progresivnih intelektualaca. Lažni patriotizam našeg premijera i vlade samo je paravan iza kojeg se krije zaštita kriminalnih i klijentelističkih mreža uz intenzivan pritisak na pravosudni sustav. Sjeverna Makedonija je zastala u procesu integracije u Europsku uniju, a vlada je napustila široki politički i društveni konsenzus o ovom pitanju pod isprikom da je ugrožen nacionalni identitet. Istina je da se moja zemlja suočila sa mnogim nepravednim i neprincipijelnim preprekama u procesu europske integracije, a odgovornost za to razočarenje među našim građanima leži, između ostalog,
i u neprincipijelnom stavu malog broja država članica. No politika naše vlade i iskorištavanje frustracije građana kako bi se ojačali sebični interesi vladajućeg establishmenta, što izravno ugrožava budućnost zemlje. U tom smislu, molim vas da kao i do sada nastavite sa svojom nesebičnom podrškom i pomoći mojoj zemlji i narodu u postizanje našeg strateškog cilja. Dragi prijatelji, na kraju, želio bih da još jednom poželim uspješan i plodni rad na današnjoj konferenciji. Danas počinjete put do pobjede. Vaša pobjeda bit će pobjeda za sve socijaldemokrate u regiji. Snažan znak da je socijaldemokracija najjača kada su napadi na nas najžešći. Želim da SDP bude taj nosilac baklje, slobode, pravde i solidarnosti. Hvala.